the first one Jeff checking me na yenye enho adwuma. I do this session fact checking. So we display with the facts. There na yaka wasem. Na watching him no FDA de ade bi bai. Okay. Na ya adwen yanko so. But the are na yenso ya na yakwa aba. Na de akai ho. Ansa na yakọ SMLD ni mu. Ene the facts na bushafo ne ba no ma be subjective analysis on those things. Na FDA de buy no kire say apart from say galamsey no ekuye no. Say that the same ye didi mu you know. The cancer any kidney failure bapa. Wow. That the same no. Into over Facebook and a down. That the same ye didi mu an. On said the tiani say the well musi ye no. Entina ya na abrofo ni di bibi efe no stainless steel. You will steel ni bua a staini. Na eni kwan se dade awura ye mu. But ye dwiri twitwi. We said that say no first no toy no. Na ye mu na nyoma bi tuatua ho. Over the period no. Na be hu se enioma no ahya ase eyi na afi wo se I flat to share the hunyoma no. I said I na buza say ewe ekohin. FDA for the abase sada se no eba ya che ba won say eba na Ghana ye kan asem na ne akwakofa na asaba. Ebusiafo FDA for say that the sign is pure metal. Na de etiene se ekwan ye fa so ye no eno no entimi enya de a owurawura etimi ka ho o se da de ni bo ho a wo betwitwi kura na ahwe yensi ye ni sa metal no ye old form of metal no enti utia wontia se mehwe media ni ye na de na ekoso na we no ye nyina ya at risk because kwenkwen ye di yes banku a ye di banku ye fie ye di da same no mo ka da same wa na esi na dua ne ede enti ye nananom no na nimdie kakra no mu won ne se nnuane ni bi wo ho no mu nnua no wo apotoyiwa ne ye kan se kukuom tete pa no na we nya maaye no ye nananom hu se nimdie no efri se net kokon na ye de ye no scientifically no alkaline system ye ka alkaline nso efra bibi potential of hydrogen pH pH no from 0 to 6.9 ye ka say o system no ye acidic sana ye ka no e che say o system ye more acidic mpedifo ye hwehwemu say blood group no ye wo mu 4 ye wo O ye wo B ye wo AB and ye wo A na only B4 no omo system no acid wo mu pa meme ye O okay. Enti say utresi ye history a obi a oye obia no ye from tetene from the meat eaters. Okay. Because omo acid no dose no ye frɛ bibi say odidi a ye frɛ bibi hydrochloric acid. Hydrochloric acid no eboa wo ma aduane na wudi kwa wo mu no enyam yie. Hydrochloric acid no enti say me blood group no ye o no ye moja no hye pa. Enti say wo blood group ni e B no umoja no still acidic but wo de no wo form chain obi ani de ye O. Enti ye wo O positive ye wo O negative for ho. Ye wo B positive B negative for ho. But the point is that one now mo categorize yourself into the acidic zone, meaning wo blood group yes. What the na refi we A yes. Aha enti AB ni A for no ye alkaline. Na the tiani say normally no e was say your system no more of alkaline here from 7 to 14. Into the higher the alkaline
the potential say ebetimi asaw yare. Okay. And nti na mre bi omu ba ye no Ghana ha ye say ebuo hunsuo. So what is our story now? The tia ne say ebuo ensuo no a more of alkaline ebuo ye clean nti say ensuo ne ye above 8 9 na unuma e wo say timi sa yare. Nti tete no ne ye nananom ensuo na no mu nom no na timi sa yare efri say alkaline na ewom no na esoso ewo nanim chain ene ye de ya aye ne acidic no enti obi atam nsuo se ya obonso omokenkan ya na afa mu di pH no aba we pH no 7 to 7.8 meaning say more alkaline na mom say ofa nsuo ni bia no matre bia 6.5 to 6.9 meaning say still na acidic na de ntia me cheche musa ne say esan say your blood group ye only B more acidic no no mo share say any kwansi e di nneoma more acidic enti ye only B no your system no empe bibi ti say beans bebree empe pineapple bebree empe anka bebree because those kind of fruits no cabbage no more acidic enti obi wo didi o say me yemu because me yemu wo me but wo alkaline ti say mo na mo ye A B ni A no se mo didi a na mo ya more acid wo mu enti mo sa no mutimi di ye ni ane na ayempe no but unfortunately no doctor bia o ma hwehwemu say a body that is more acidic. You understand? Are prone to carcinogenic elements? Carcinogenic elements, it say, and your man etimide cancer about system nimu. Okay. And he say, we now gusudi niamana emau acid bebre na afienche obenya cancer. And your blood group ye only bino ye tenya cancer pa. Chen ye na mo amodie ye any ebino because my system ye alkaline dada. Name the difference is that Momo blood group ye A any AB no mo hydrochloric acid etiminyam aduane no eswa entimetimi no wa wenam the same day meme de benyam tem achen wo entubon so obeda no obesore na complications na sesi a FDA fon so de abase da say that the sense of it is serious because Ghana ye fabric no how do we do away with that say dear ebeboa ne se anka apotoyiwa no mo enti na make chese apotoyiwa no se yenya ben na ekowu a esasa oyare if you say apotoyiwa yanyam no no has the potential to alkaline your system enti ye nananum no na apotoyiwa no kra ehia enkuyen emaya hoden in fact it is say bidi ayanyam anabidie any clay it's your friend be activated clay and activated charcoal it's activated clay ne te say apotoyi we ya bie onyama ntitete no say wokọ ba bia ye nananum no aduane ewo buchia no ho a esuro na nete kokọ no ayetum no mu sa rewre esa de sayare because that's a hono etimi alkaline chese etimi sa we yare etimi clean new system no etinka apotoyiwa no mom ene kukuo de no ba won se broni baaye no ene obecho se kukuo ne ebosom enti onu aduane no wo ma problem beba ene odi abrofo die that the same baaye ene you should say an ye dwrase no because ye kra na ye pemu ase yes emu ase no kra ne nso eye yade dada ye pemu ase na de papa nwamu ade ache so na wo say why ima le do pemu ase utimi edepa enso mu say cancer na me ana problem ni say we ba ye kan say ya embeye national issue ye nwene ho but we are all prone to, when would they sit here now we are in Chevia November you be kan budget no how much na ya committed my body to say FDA how much na me say ya kan ade we a Ministry of Health issue yes what say you who say okay you be any day share studies we be about there was a study and it say Burkina na ya num no ye wo E. coli and no na dey possibly typhoid ni na busia for timiba ye ka E. coli et se sebi na ya nopa ase sebi onum ana onum obi agyanan
ɛno na ɛde typhoid ne n'asefoɔ yi ba o but yɛka ho asɛm yɛwie ɛne yɛ discuss nneɛma but for me ɛnti na yɛ multimedia no yɛka kyerɛ sɛ that the sɛn no FDA foɔ se yɛgyirigyiri aseɛ no ɛde cancer na FDA yes Oma release it there all right it is in writings Ghana ye Soviet say omo ntimi nkenkan do so say omo ntimi kan yeah you will be so crowd how ntimi kan a ontimi ntiase yeah the how much you devote into this say education no be cut down am ye hunu say ade na dangerous how nti that's why mo nso na mo yɛ nsɛmtwerɛfo nti ɛbɛsɛ mo nsɛmtwerɛfo no nso sɛ mon kan ho asɛnam dedicate because sanka NCC adwum na NCC kura no impress yɛde mo kura ne ma o de ase nneɛma ne bebree wɔ hɔ a de ehia yɛ Ghana no ɛma nti de ɛwɔ hɔ no ma me nkɔ second story no second story no yɛfrɛ